jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan تەماشەبانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Bi rastî rewşa me ne a siyasî, ne a mirovatî, ne a yanî ser hemû radeyan ne baş e. Lê em hewl didin bijîn. Li min biborin hefteya derbasbûyî min nedkarî ez bivim mêvanê we pêşberî we bim program xeleka programê xwe amade bikim ji ber ku ez hatibûm vexwendin pêşengeha Pirtûkal li Misrê. Romana min a pêncah li Misrê hat çapkirin û ez zêdetirî hefteyekî li wir mam. Dema ez li wir bûm ev erdheja ku li Kurdistanê û li Tirkiyê û li Sûriyê rû da bi hezaran kes bûn qurbanî. Bi rastî jiyana me wekî gelê Kurd, wekî hemû gelên Rojhilata Navîn di nava erdlerz yan jî erdheja derbas dibe. Erdhejên siyasî, erdhejên xwezayî, ev jiyan bi vî rengîhanê derbasbûyî û qurbaniyên bi hezaran me dîtiye bûnin şahidê heqwasa kes di nava şerê de jiyana xwe ji dest dane, gelek kes wenda bûne, tiştekî dilê mirodê şîn e, merov matmayî dihêle û di karîset û felaketên bi vî rengî jî tiştên din derdikevin holê. Kesayetiya civaka, kesayetiya mirova, kesayetiya welata ser asta herêmî, ser asta navnetewî li diyarkirin heya. Kîjan radeyê, kîjan astê mirov dikaribe hestê xwe mirovatiyê biparêze. Em dibînin yanî li gorî foto û vîdeoyê tên belavkirin, li gorî nûçeyên tên belavkirin ku heta niha heta vê kêlîkê hinek kes dibin kavilên malan dimane, dibe ku jiyana xwe ji dest da bin, dibe ku hîna vîna jiyanê, îradeya jiyanê li cem wan heye. Bi wê hêviya ku hemû kesên wendayî eşkere bibin, kesên ku dibin kavilên mala û bajar û gunda de xelas bibin, kesên di nexweşxaneya de lêstirîn dem tenduristiya xwe bi dest bixin wergerînin û kesên ku jiyana xwe ji dest dan jî dilovanî ji bo wan, bihuşt ji bo wan. Ancak me re dikare wilo dilê xwe bi van gotinên han piçekî xweş bike, piçekî xemgînî, êş û azarên vê felaketa hanê piçekî sivik bike. Şerên ku herêma me di têdî derbas bû, eger gelê Kurd be ev 40 sal, eger li Sûriyê ev 10 sal, eger li Iraqê, li Îranê heqwasa qurbaniyên bêjimar heybeta mirinê nehiştibû. Ji xwe çîroka korona jî hat. Ew jî bi sed hezara kes ser asta dinyayê cîhanê jiyana xwe ji dest dan. Nêzî milyonek kes
جیانا خۆشە دەستدا ژبلی کاریساتên din ku lehî yan erdlerz yan jî volkan yan jî gelek tiştî dî em bûne şahidên gelek bûyera ez yanî di vî temenê hanê de ez bûme şahidê şerê Iraq û Îranê komkujiya Helepça serhildana buharê a nod û yekê komkujiyên Enfalê şerê di navbera dewleta Tirk û gelê Kurd ez bûme şahidê şerên navxweyî di nava Kurda dibê Kurd çawa hev dikirin kêr û penêr yanî û di navbera rêxistinên Kurdên me ê Başûrê Kurdistanê rêxistinên Bakur û Başûr hema me bîr biriye me biçekî çavê xwe li dinyayê vekiriye û ez bînim ev aşê hanê aşê nakokiyên navxweyî di nava Kurda de digere û kesên guneh dibin qurbaniyên van şer û pevçûn û nakokiyên han piştre çîroka Sûriye û Lîbyayê û Yemen û evana hemû bûn serhildan dest pê kirin û wergerîn şerên navxweyî û ji xwe me behsa çîroka nexweşînê kir nexweşîna korona niha li ser asta dinyayê her kêrîk ka bê çi qeyse kes bi kanserê dimirin ka bê çi qeyse kes di bûyerên trafîkê de dimirin dibe ku bi 10,000 bin dibe ku bi 100,000 bin lê ev hejmar wilo wendayî ne nayên şopandin dernakevin li ser ekrana yan jî kesên pispor bi van meselê han mijûl dibin lê dema erdlezekî çêdibe yan komkujiyekî çêdibe yan jî bûyerekî xwezayî nexwezayî çêdibe û gelek qurbanî di van bûyerê han de diçin ew biçekî wijdanê merov dihejîne dilê merov de êşîne birîn dike mixabin rewşekî bi vî rengî em dijîn yanî wekî min gotî ana gelek kesin di vê kêlîka ku ez li gel we de axivim dibe ku hinek kes bi nexweşîna dil krîza dil jiyana xwe ji dest didin li seranserên cîhanê ka çi qeyse ye hejmara wan çi qeyse ye aşê mirinê digere û lê aşê jiyanê jî digere îrada jiyanê jî heye vîna jiyanê dihêle ku em ji bo sibe bijîn bi hêviyekî ku sibe ji îro xweştir be çêtir be em bijîn lewma ez bawerim di vê rojê de û di rojê pêşiya me de gelek kes evê ku dibin kavila de zarok bin jin bin mêr bin dibe ku heta niha hîna dijîn û li bendenê ku hinek were alîkariya wan bike wan ji bin vê van kavilê han derîne û ji bo ku jiyan berdewam be ez bihêvîme ku rewşekî bi vî rengî dubare nebe qurbanîyên erdlerz û bûyerên xwezayî nebin û her wiha li gel vê jî ez hêvî dikim ku şer û pevçûn di navbera gelan de di navbera mirova de di navbera rêxistina de bi dawî bê aştiyekî mayînde li vê heremê li vê cîhanê çê bibe heyfa mirov û civak û welata de ku temenê xwe di nava şer û pevçûn û mirinê de derbas bike dîsa sersaxî ji bo malbatên qurbaniyan dilovanî ji bo hemû qurbaniyên vê bûyera hanê bihuşta rengîn ji bo wan jiyana wan bi dawî bû û me li vir hiştin ew ê di bîranînên hevalên xwe dostê xwe merivê xwe wê tim bimînin bi vî rengî ez karim wilo biçekî ser vê bûyerê vê
فلاکت هانه وی کاریست هانه با آخذم دوی خلکی دز حول بدم دمجار بینم پیش بری و کا ام دست پیکی ده لمجارا حول تماشا بکن لوی ویدیو تماشا بکن پیش رو ام بگرن بچکی با آخذن لی اوه کو یعنی ایکو سوری کری وی حالی سیاست طایب اردوغان یعنی سوری خرابه کرد همه چطوری سوری دور ها توب کرد و برای خواست سیاست کرد تیک ببه و وسا و دو راجو خواست اشتگو از هر شامه نمیج بکن یعنی دجمن گله سوریه و دست به که پیاده یا پگیجی به ترکیه را تکیلی خواه تدید هفسرو که پیاده صالح مسلم چند جارون شو ترکیه وی چاقه نوبری ما دولت ترکیه داجی آگربه سبو و پیواجو که ویرا دهات گوتن چاره سری اما نه چاره سری بود ده چارچوا شرح تایبت تا آکپه دگرد دست لی فقط دیالوگ ها بود دوی دمیدا دا خازی دولت دا ترکیه او بود که کرد جی لشامه بخن مثلا اشکره گوتن از زانم گوتن قامشلو دست بدن سر او دری که با ترکیه بکری دری گمرگه به دست خواهن همه تشت بدن و یشون حلب işte Şeyh Masud da beri خوابدن رژیمه جبو حلب تیک بچه بانو خواستن حلب تیک ببن به دست خواهن بچن شامه ایوایا کردان قبول نکر و مرو کنه بیجه که اردوغان سیاست خواه لسر کردان سر روجاوا گوهرد گشتی کرد گوهرد یک صدم جعب بود راسته بلکه نه همه صدم بود اما یک صدم جعب بود سیاست کرد ده خطه که دا اصرار کرد دش سوریه نسکنی بسکنی یا سوری تیک بچه یعنی نه سوری پالا خود ده روسیه ده ایران اما دست که کرد مثلا هند 2012 13 اگر که کرد جی بشتاری وان ببیا وکی ترکی دویجه و تیک بچه یعنی اگر که تیک نچویه انجام سیاست کرد روجاوای کردستان مشاندیه و هیرو وکه باکرو روجلاتی سوری سیستم خسر هاتی آوا کرنه انجام و سیاست کرد و عرب بونه یک عرب دموکراتیک خاص وسا اونا داعش تیک برن نور بیا و داعش رو سرور ببیایه و تیک برن وسا هیچ کو سوریجل سرلگان بمه حقیقت وایه جبونه وایه که لازم حکومت شامه نکه بشاشی بشار اسد دوی شاشی نکه لدیرو که بنره یعنی مثلا رئیسدار حافظ اسد لازم حکومت شامه نکه بشاشی بشار اسد دوی شاشی نکه لدیرو که بنره یعنی مثلا رئیسدار حافظ اسد چوا خو وقت ایرش سر چه بخوال سر لنگرد رسمی و یا نه رسمی به پشتوانی کرد وساب جاردین اگر که وقت خدا صدام حسین که کردان را تکیلی چه کرا و سالهنه که گوهرتن دو خدا چه کرا احتمال هیا که داویا خود نوسابیا یعنی جبوه یا کرد لور جواقت ماینده یا کس به خاشاش نکه هیمه بنخواه هدر نکه یعنی نکه هدف اگر که یعنی روه بریا سوریه ده واقعی ده شاشی بکه انبارد کن و او دردنه لیم هیوید کن و شاشی و نکه و دست تایپ اردوغان خورد نکه تایپ اردوغان ها تاکتیکا هل بجارتن اید که نا او تنگاو بیه ده سیاست دا سوری دا بسر نکرد گر کب سر نکرده صدام خواه هری مزن برخوادانا با کور رجلاتی سوریه یعنی ده سیاست خواه سوری دا تک چو
جبوه بره چه تو کربو نا مجبور بعلیسه یعنی دژین کربو هر هوایی خرابی کربو نه خوازه ویگی درباس بکه چما جبر که به انجام مایه و یک چیشتاد شه هل بجارتنت که هل بجارتنت جیش درده یا ژاپن هوای خداوی لنگی سوریه گره سوری رد بکه قبول نکه یعنی اگر قبول بکه و شاشیاک مزن کبه و وسا دوستانی خواه ماینده همولاتی خواه واندا بکه دوی که نکبه و شاشی او رژیمک فاشیست خونخوار دیجیتیا سوری دیجیتیا کرد دیجیتیا هر جورایی سیاست دموکراتیک دکه و او پر عاجزه جی اتفاقا کرد و عرب جبون اوید خوزه ایرش بکه یعنی سوری دوی نویرا و سوری دش بسکنه ام هیوی دکن و رژیم سوری جی جوا ترجیبانا درس درخه و نکه سیاست که وسا قریشه و یعنی گلین هرمه قرار خدایی و به هفرا لهمبری اف دستریجی شوونیزم و تورانیزم ترکی را واسطه هر شرط و مرجی دا و برخوابه گلانگ و قرارا دایه هم هیوی دکن که ریوه بریا سوری جی و حقیقتی ببینه دمقی کم زیده و حمول و ویدیو هانه تماشا کر ماموسته برز فرمانداری PKK مراد کارایلان هنک داخویانی دابو کانال تلویزیون یا PKK ستیرک تیوی لجمر تشتی لازم او داخویانین کو درباره تیکیلیا PKK و رژیم سوری ناد بویرا رژیم سوری ده عرض لرزا که 2011 روجلات ناوی چی بو سیاسی جماوری PKK جی خوخصنا به مثلا هانه دست پی که لگل گلان بو پشتیوی لدشی گلان بو دما کو ما بحث ذکر مدگو تیکیلیا PKK و رژیم سوری هویه PKK رژیم سوری ده پاریزه حوالم پیاده و PKK دجونا دقوتن اف چی اف رشکرنه و نممکنه و اف شورشا ام لدجی رژیم سورینه و ام رژیم سوری ناپاریزن و تشتن بفیرنگ یعنی هزار گوتنی شمر گوتن ده سرانسری 15 سال داویده کیجن جارا کو بلگه روزنامه سرخابون داخویانی آمده دا پیش بریوان کو بنرن اف دلیل کو PKK ود خاپینه و یان جیون خود خاپینن دوتن نه تشتکولو تنه و ام لسوری ام زندانان دابون ام دما پیاده 10,003 حیا 10,000 ده هذا ام زندان سوری دو راسته وی چاقه پیاده ده زندان سوری دو جبر پیمانا عدنا لمیدانه بو و رژیم سوری پیمانا عدنا پیکتانی افهمو راست لی هنک دشتن هنک راستی هنه جبو راستی دنجی و شیرن PKK و پیاده و مثلا هانی باش بکارتانی نها نه صالح مسلم نه آلدار خلیل شخو آلدار خلیل مزگینا بالوا PKK ویکشان دیگه نه هذا اللي برسینه دیگه حماس به هیوی متشک پینه یعنی سبب PKK بیجو ولا نما بحثا درونا بکه بیجو ولا عرض لر زیده آلدار دشکفته کی دبو وجنش کی خودینه که کبره کی لیکد از نخوازم یعنی تشتک به ویزنامه هام به یعنی اری باوی سیستمی و دستی وی دگلک بیارن قرش دهی لی از وکس از نخوازم یعنی تشتک به سریوی و بدستی PKK یعنی نا کسیندن اگر ورن آلدار و کسین وک آلدار دادگه بکن بدار زینن یعنی بره نه PKK بره گلی کرد لروجاوای کردستانی بره اهل عمودی بره قربانیان کمکشی عمودی نه PKK بیانی PKK نه او آلیه کو راب محکمه کیش آلدار چی بکو و وی جزا بکه از وی تشتیهانه جا آلدار ناخواست
لێ نەها ئالدار li gorî agahiyê ku gihêştî me ji hundirê rêxistinê ku PKK wî kişandiye mehkemê soruşturmê kala wê çi biryar heqî wî dibistînin nizan lê di nav re yani ev mesele mijarekî din e dema ku me digot rejîma Sûrî û PKK hevalbendê hebin di nav re ji xwe peyede dûvik e yani biryar ne biryara peyedeyî biryara PKK'yî vana hemû dûvikin û xulamın li cem PKK memûrin li cem PKK cilê xwe çirrandin digotin na tiştekî wilo tune ye û çawa em ê bibin hevalê rejîmekî dîktator ji xwe û Bahoz Erdal daxuyaniyê wî jî heta niha li cem min digot rejîma Sûrî ketiye û êkî rejîma Sûrî biparêze ew jî ketiye ev daxuyaniyê Bahoz Erdal heta roja îro li cem min ê ku rejîma Sûrî biparêze ew jî wek wî ketiye ê niha didi ava Birêz Murat Qereîlan dibêje ne ji me bana rejîma Sûrî ketibû çûbû têk çûbû Bahoz Erdal xwe jî di hinek daxuyaniyê din de dibêjin ne ji me bana rejîma Sûrî wê têk biçûna lê di daxuyaniyê xwe destpêkê de digot yani ez dikarim lê bigirim û ji bînim pêşberî kesê ku bêje na tiştekî wilo tune ye bi belge ez karim ava daxuyaniya Bahoz Erdal a nivîskî ji ajansa Firatê re bû nizanîm ji a Hewarê re bû yek ji van her du ajansê ji xwe yekin yani û vîdyoa wî jî hîna li heye ku mêrik dibêje eger ne ji me bana rejîma Sûrî wê têk biçû îşe dibêjin Kurd nabêjin me nabêjin PKK dikin fireh dikin Kurd Murat Qereîlan jî wilo dibêje Kurda biryarek wilo stend Kurda nizanim çawa kir Kurda nexwest rejîma Sûrî bixînin Kurda bi AKP nekirin tiştekî biryara xwe helwesta xwe nerîna xwe stratêjiya rêxistina xwe dike a Kurda û ev yani tiştek wilo tune nerast bêje a me bêje PKK bêje rêxistina PKK biryara wê bi vî rengî bû nabêjin fireh dikin xwe dikin nûnerê Kurda bi tevayî niha îdî yani ez nizanim Salih Muslim û ev kesên derdora PYD û PKK û ev nivîskarê wan û rewşenbîrê wan û zigurtê wan û serserî û çi kesên ku heyî nizanim ew ê bi çi rûyî werin pêşberî yani rastiyê û dîrokê ava Murat Qereîlan bi zimanê Kurdî ji wan re dibêje ne ji me bana ne helwesta me bana Tirk ji me xwestin vê bikin lê ne wê Kurda jî ew bikirin digot yani Tirk ji wan xwestine dest deynin ser Qamişlo dest deynin ser nizanim kî derê me bi a Tirka nekir dest danîn serê dest danîn ser Qamişlo lê qaşo bi a Tirka nekirin û wê Tirk biçûne Şamê de derketana ana Tirk di Şamê de derkevin dernekevin yani çi îşê Qereîlanê çi îşê PKK'yê ya PKK û Qereîlan polîsin û koşka Beşar Esed diparêzin çi ji wan yani çi bi serê wan ketiye çi ji wan yani ez fêm nakim niha evê vê belgeya hanê ji bo dîrokê hiçbir kes divê xwe venek kes divê xwe venek ev kesê ku niha inkar dikin dibêjin na te eleqeya PKK û PYD bi rejîma Sûrî tune a kerem bikin ava Murat Qereîlan û hemû serpiştê dixin Newaf Xelîl û Aldar Xelîl û Taha Xelîl û Rêdûr Xelîl û hemû wel serpiştê dixû dibêje ne ji me bana jene Bahoz Erdal Murat Qereîlan ne ji me bana wê rejîma Sûrî têk biçûn helwesta Kurda ne helwesta PKK'yî ne a Kurda ev helwesta Murat Qereîlan ne a Kurdayî helwesta temsîla rêxistina xwe tenê dikin ev belgeyekî eşkere û zelal û vekirî dêdî diyar kirin ku heya çi derece PKK di nava
هف پیمانی و هف بندیه لگل رژیما سوری بو جناهو پیوه یکی دن دوی خواه نک یکی دن جوان زگرت مگرت سوشال میدیا و نویسکارین پککی نواف خلیل و حسین جمع و نظانم کی کس دوی خواه نکن ها دوی خواه نکن ها قرائیلانی و فرمانداری و دیار کرن و اشکره و لسر کنانا پککی دبیجه کنج مبانا رژیم سوری تێکچوو و بیر دبن ئەو دزانن لێ هەول ددن یعنی وەکی تەیرێ نەعامێ سەرێ خۆتێ خناو ئاخێ و گەودێ خۆش دەروا بهێلن ئەو ئاخا کو سەرێ خۆ دەخستن ناوێژی قەرائیلەن ئەو ئاخشی ڕاکرد نەما ئیدی مەسەلە خوڕوو تەعزیب زەلال پێکێکە و رژیمە سووری ئیجا دگەل بێ هەلوەستا هانێ کو ئەسڵەن بەری ئەشکەرە بوو و بەلگە بتۆنا بوو ليش دفع قرائيلان وبفيديو وبدنج ورنك فيها إيدي يعني دليف ودرفت ومجال ناهي إيدي جي إنكاري خلاص إيدي أشكره لقلبي أفكدا هاني أفكاري كو قرائيلان وبارتيا ويجبو رجيم سوري كرن نها ميرك غازنادك دبيجي رژیم سوری دخوازو خو نزیکی AKP بکه نزیکی اردوغان بکه گرک نکه افشاشتی یکی مزنه بنر مچقویس خدمت جوار کر خورا پس نه باوی وی دیده ده 1017 از 1017 ببرن 1017 از لقندیلی بو ما افقرا ایلان دید ما هفیبین اکی برفرهج روشنامه الحیات رکر هینا لسر ما از کارم لی بگرم ويتشا غيجي 1017 دوباره دكم متيكليا سوري و PKK اني روجاوا هفايفينه فرسي من دبي درباري هانيده ونج رژيما سوري نظام تشكي فلان اوي دي صباح ساتشيروكا حافظه اسد ومالباطا اسد وتيكليان PKK وابو بمالباطا اسد ربح صبان مشاري هانك مبرسكي يقولوا ديركت جيرجو بقول ما يعني مجيرجوت كو رژیم سوری بریارا خواستندیه خلاص اوی بردوام بگد پیمان آدن آده اوی رژیم سوری بردوام بگو ونما قاب شونده داوجه قرائل انچو بگو ام هیوی خود بجن ام هیوی دیکن روش بگره وکی بری شخوم بريجي بحسابان مسألة هانا آخرية بشرد خلق جندن دز بحث بكم بيچوا PKK سرساغي ج مالباطا أسد رشان دمرنا حافظ أسد ويچاغي آبونا السوري شيبو وعب مشاركي دمي دن بشرد با لسر باخذن ببلغة نها قرائلان هذه خود ترسد ديسا روشا پیمانا آدانا نوب به و دیسا کادرن PKK برپرسین PKK جعالیه رژیم سوری وری گرتن ورن رادست کرن جبو ترکیه و دیسا روش خراب افکانیا پترولی که سر PKK ده بو وری گرتن و دیسا دم و دوران لسر PKK بگر و PKK وکی 10,005 و 6 و 7 و 8 حياة 10,000 هذا دزندان سوري ده ولوي هرمي نمينه شو ناكوكيشي هنا ناكوكين دناوا PKK ده هنا دناوا بياديشي ده هنا ودناوا قصديشي ده هنا ويدي اب مسألة هاني نبشارتي اب تشيروكا ناكوكيا روشكي بفيرنجي ما ترسي يعني داويج السر روشا كرايلان وبارتياوي وريخصناوي وهوالوي إلى روجاواي كردستان إلى سوريا وكي قف خارن وكي تهديد دشينج بشار أسد رون وما حقاسا خدمت كر ما حقاسا چينا بون بوان شاشتيه هاني بيك بينن شخور نابج قرائيلان أو بارتيا خوا كو تو دستي خوتيخ دستي رژيمه كي داگر كر و تو بانگوازی جوی رژیم داگر کر بشینه گوت حقواسه پاراستنا وی رژیم داگر کر بکه رژیم سوری
رژیمێکی داگرکەرە رژیمێکی داگرکەری کوردستانی کووردا ئینکارکردی پۆلیتی پێکێکی شاندیش 2010 پێکێکێ بخۆ ji destê vê rejîmehanê êşiyayê qireylan dibêje van tiştêhan dikê qencî nabe ji qebhet ev têkiliyê nabe ji skandal ev têkiliyê PKK û rejîma Beşar Esed dixwaze hêvî dike bang û nameya dişîne ku rejîma Sûrî rejîma Beşar Esed van şaştiyê han nekir wekî bavê xwe bike dostanî bi PKK dikir ji dibê gelê Kurd ji ku heta niha yanî niha ana ev peyede fedî nakin wextê vê axaftinê hanê ji Qereîlan dibînin Havdeh Esed kengî dostê gelê Kurd bû Havdeh Esed kengî dostê gelê Kurd bû ana Hüseyin Cimo û Nawaf Xelîl û ev û Tariq Hemo û ev nivîskarên PKK û li ji xwe fedî nakin çawa li ser xwe qebûl dikin ku gotina ev têgeha hanê ku Havdeh Esed dostê gelê Kurd bû dostê nizam çi dostê PKK bû û PKK bi kar danîne dostê PKK jî bû yanî delîlê vê meselê ku peymana adane ser dema Havdeh Esed hat morkirin û apo ji Sûrî derket ser dema Havdeh Esed derketiye yanî evana yanî PKK wilo yanî devê got Kurd dibêjin devê ku bielime vira wekî nizanim çi bielime çi evana heta roja îro wilo heqwasa vira li vî gelê han dikin lê hinek kes hene divê govendê ev govenda hanê govenda vir û derewa wan re şêrîn û tê de xwe dihejînin û diparêzin û ê li zirnê dixi û ê li defê dixi û ê li kemencê dixi û ê li nizam çi dixi divê govenda vir û derewên ku navê wê Partiya Karkerê Kurdistanê ku wilo têkiliyê bi Havdeh Esed re bi rejîma Sûrî re heqwasa şêrîn dike heqwasa xweş dike heqwasa bihaneyan jê dibîne û bihaneyên kirêt û bihaneyên erzan û bihaneyên tarî lê hinek kes hene bo wan xweş e de hezar xêrî ji vê bazarê bibînin divê mijarê de min dixwast ez van pirsê hanê bilîvînim ku îdî kesek nema biaxive û inkara têkiliyên rejîma Qendîlê rejîma PKK û rejîma Qerdaha yanî carna min dinivisan yanî ev hevbendiya qaf Qendîl Qerdaha û Qum a Îranê îdî vî sê goşeyên hanê Murad Qereîlan dawî lê anî û eşker dike û ja gaznê xwe jî dike camêr gaznê xwe jî dike û naxwaze têkilî navbera her du rejîma de Kurd bibe ez jî naxwazim têkilî di navbera rejîma Recep Tayyip Erdogan û rejîma Beşar Esed Kurd bibe lê ji ber ku wê qurbanî Kurd bin ne tenê li Rojavayê Kurdistanê û li Bakur û li Başûr û Rojhilat na Kurdekî li kwî derê hebe wê qurbaniyê vê hevbendiya hanê bin lê azê de zêdebûna serkezevî çîroka e'tîraf mikurhatin li xwe mikurhatina Qereîlan ku ne ji PKK bana wê ev rejîm têk biçûna ev gotinê ku Qereîlan di 2023 de dibêje di 2013 û 14 de me digot û em dibûn armancên êrişî apoçiyan û teşî meciyê wan yê li ser social medya em biçin mijara din di van çend salên derbas bûyî de di qunaxa van 10 salan de gelek bûye qewimîn û gelek hewldanê têgihiştin û naskirin û şirovekirin û ravekirina van bûyeran çêbûn di civaka Kurd de û di civaka Rojhilata navîn de lê hêjayê ku me mirov bêje ku di civaka Kurd de kêm bûn ê ku kesê berê xwe dan ev rewşa Kurda a siyasî a rêvebirinê
و bi hûrbînî nirxandin û rexnekirin. Divê derbarê hanê de biborin hêjayî ku mere destnîşan bike û bêje ku keda lêkolîner û nivîskar Hesên Çelebî gelekî li pêş bû û gelekî balkêş bû û ev keda hanê bû milk û malê dîrokê gelek lêkolîner nivîskar Kurd dibin wekî Ereb dibin û biyanî dibin dikarin xwe bispêrin vê keda hanê wekî jêder wekî çavkanî ji xwe re vê keda hanê bingeh bigirin esas bigirin û li gorî wê şiroveyên nû tiştên nû li ser vê qunaxa ku derbas bûyî qunaxa Kurd û Rojhilata Navî tê de derbas bû rawestin û tiştên nû derînin. Ev keda hanê heta niha 5 pirtûk hûn dibînin 5 pirtûk berhemê vê keda hanê ye. 5 pirtûk berhemê vê keda hanê ye. Kurtî bijî ez ê hewl bidim van pirtûkê han bi we bidim naskirin. Her pirtûkek bi rastî hêja ku bibe mijara nivîs û lêkolînera û lêkolîna lê Kurd bijî mere karibe biçekî van pirtûkê han bi raya giştiya Kurd bidin naskirin. Tevlî ku zimanên van pirtûkê han ê ku tê hatî nivîsandin ev lêkolînên han ê ku pê hatî nivîsandin zimanê Erebî ye. Xem nake yanî Kurdê me bakur jî bi zimanê Tirkî dinivîsînin lê ji ziman wê de tir girîngiya înformasyon û şiroveyên di hundirê van pirtûkê hanê de hene em karin li ser wan biaxivin. Tê naskirin ku nivîskar lêkolîner dostê hêja Hesên Çelebî parêzerî xwendiye li Şamê parêzerî xwendiye û li Qamişlo heta demekî Kurd bijî parêzerî kiriye niha li Almanya de jî li Hanover ev belkî qunaxa nêzî 20 sala li Almanya de jî gotar dinivîsîne lêkolîn bi vê demê de wî berê xwe da lêkolînên siyasî civakî û yanî kesekî aktîf û çalak û dwarê mafnasiyê de parastina mafê mirova jî de ket û hewldanê wî hene. Pirtûka wî ya yekem rojava xapandina herî mezin ya Esed nirxandinekî di 6 salên derbasbûyî di wendabûna Kurda de. Nirxandinekî di 6 salên wendabûnê ê Kurda de. Ev e pirtûka hanê. Ev pirtûkê gelekî mezin e. Nêzî 455 rûpel pêk tê ji navenda lêkolînan a li Dewha na ji weşanxaneya Meyselûn hatiye belavkirin. Ev pirtûk yanî gelekî berfireh lêkolînên gelekî berfireh tê de ye wek hûn dibînin yanî hêjayî ku gelek gotar û nivîs li ser we re kirin rewşa Rojava çîroka Rojava desthilatdariya Rojava peywendiyên di navbera PKK û rejîma Sûrî de di vê pirtûkê de tê nirxandin û tê rexnekirin wekî nivîskarekî jî wekî lêkolîner jî. Lêkolîner divê tedî heta jî vê objektif be lê derbarê
روشا کردا لروجاوای کردستانی خاپاندن و لیسکن پککی جار جارنا لیکولینرین کرد ایل گل پککیجی هول ددن کو پککی به پاریسن ایل دش پککیجی هول ددن پککی و خاپاندن پککی رخنه بکن لی او اوبجکتیف بوینا سری سدی سد جو کردانه خواسن جو کردانه خواسن ancak maro çağı dikare ve pertukahane binirxine belgeyin tede, informasyonun tede, nerinin tede, nerxandinin tede ciye mijara güftügo. Neku maro beje valla ev kesihan aligire falan partiye ya ev aligire falan partiye apoçi biji ege verin bağıbın belga bağıbın. Yani belgeyin ku lidişi van belgeyin ku dvedere de. Informasyonun belgekiri ku lidişi informasyonên ku di vê pirtûkahanê de peyda dibe. Pirtûka di dua dîsa li ser rojava û nirxandinekî li ser rewşa rojava ji hemû alî yani aliyên siyasî, aliyên civakî, aliyên ekonomî bi navê rojava ketina xapandinê. Ew xapandina di beşê ewil de ku Hüseyin Çelebi behsa wê kir niha divir di manşet sernivîsa vê pirtûkê ku têkçûna vê xapandina hanê de dîsa nirxandinekî di xîtaba têkçûnê de. Xîtaba têkçûnê a rêveberiya PKK û PYD camêr yani ev pirtûk jî a ewil û a di dwa jî ji mir di dema xwe di dema ku çap dibû ji mir di rêya postê de dişand ev pirtûk di 2022 de hatî çapkirin ji weşanxaneya Nerd û ji çend ji 325 rûpela pêk tê şêweyê ên mezin ên pirtûka. Pirtûka sêyem çekî taybet e dîsa nirxandin û rexneyê PYD û PKK tê de heye lê behsa herêma Efrînê dike. Herêma Efrînê ku yani dibin penc û neynokên PKK çend sal ma. Ana niha rûberûyî karîseta heye. Dagirkeriya rejîma Tirk û kirêgirtî û rêxistinên radîkal û terorîst ê girêdayê rejîma Tirk ev karîseta herî mezin ev e û a di dwa ev erlerza ku çêbûyî dîsa Efrîn cara duhemîn bû qurbaniyê vê karîseta a xwezayî jî di vê pirtûkê de behsa Efrînê dike mijar Efrînê Efrîn bajarê Zeytûnê de di navbera di bahozan de yan jî bablîsokan de. Ev sernivîsa pirtûkê ye camêr dîsa pirtûk yani bi diyarî bi morkirinê ji mir di dema xwe de ji mir şand ê ku belgê wê amade kiriye hunermend Înayet Dîko ye û çapa ku yekemîn ji vê pirtûka hanê 2019. Pirtûka çara şehîdên bêdoz şervanên biçûk li ser eniyên şer ê mezin. Di vê pirtûkê de dîsa Hüseyin Çelebi behsa mijarekî taybet dike mijara leşkerkirina zaroka. Berî ez jî li ser axivî me li ser vê mijara gelek caran li ser axivî me lê tiştê ku yani dema min nivîsandiye û axivî me vîdeo û nivîs me nekirî pirtûk Hüseyin Çelebi li ser vê mijarê pirtûkekî taybet nivîsandiye. Ev pirtûk dîsa ji weşanxaneya Nerd diyarî û morkirina Hüseyin Çelebi ji bo me
اف پرتوک ده سالا 2021 ده درکتیه وج بحثا و بویرا هانی بویرا بچکرین یعنی چکدار کرنا زاروکا و بکار آنینا زاروکا دناوا شراده کو تاوانه کی شر دناوا زاگونا ناو نتویده ev şêweyê han ev tawana han ev kiryara han tawanekî şer e hemû kesên ku di vê tawanê de li gorî zagon li gorî yasa hemû kesên dîrekt û nedîrekt ku di nava vê tawanê de ne çekdarkirina zaroka cinayetkarên şer in kengî bijî yanî ev tawan li gorî demê nakeve kevin bibijî nakeve 100 sal jî ser derbas bibe nakeve hemû kesên ku vê cinayeta hanê ku Hüseyin Çelebi belge kiriye ê ku parêziyan bihaneya jêr bibîne ew wekî tawankarê şer cinayetkarê şer tê naskirin li gorî zagon û yasaya navneteweyî û dibe ku were darizandin Hüseyin Çelebi vê keda hanê vê keda giranbiha alî kolînerî a zanistî di vê pirtûkê de da pêk aniye pirtûk ji çend rûpela pêk tê ji 222 rûpela ji şêweyê mezin ê çapkirina pirtûka pêk tê pirtûka pênca a Hüseyin Çelebi ew jî behsa mijarekî taybet girêdayê desthilatdariya PKK li Rojavayê Kurdistanê de li vir behsa çekdarkirina zaroka kirî lê di vê pirtûkê de zindanên PKK kesên wendayî bûyî kesê ku PKK wan revandî ji kesên ku PKK wan xistî zindanê xwe şervanê PKK bin aktivîst bin rojnama van bin siyasetmedar bin zarok bin çi kes bin ku bûne qurbanê binçavkirina desthilatdariya PKK Hüseyin Çelebi ev li ser vê mijarê pirtûkekî taybet nivisandiye û yanî diyarî pirtûkxaneya Kurd kiriye rast bi zimanê erebî ev pirtûk hatiye nivîsandin û çapkirin lê enformasyon û şiroveyên tê de gelekî girîng in gelekî hêjan e û bi nirxin diyariya ku Hüseyin Çelebi ev pirtûk diyarî kî kiriye ji bo hemû kesên ku bêdengiya zindanên Kurda şikandine ev pirtûka hanê piçekî tozê ji ser hinek dozan daw dişîne û radike û ji bo kesên ku di van zindanên tarî de wenda bûne û lê hîna giyana wan li rêya azadiyê digere li rêya vegerê digere ji bo wan giyanên ku jiyanê xwe wenda kirine di zindanên PKK de helbet dibe ku yanî Hüseyin tenê behsa zindanên PKK ê li Rojavayê Kurdistanê bike lê belkî Hüseyin hayî ji meselê tinê ku li Çiyê li Qendîlê jî zindan hene li Mexmûr jî zindan heye heta zindanên Tirkiye heta li zindanên Tirkiye yekî kadrê PKK ê berê bi navê Salih Dündar ji mir behs kir dema di zindanê de bû Sebrî Ok berpirsê zindanê bû û Nûreddîn Demirtaş birayê Selaheddîn Demirtaş ew Sebrî Ok bi hev re berpirsên zindanê bûn Salih Dündar dûr ket ji PKK rabû ev Nûreddîn Demirtaş çû ji bang li berpirsê PKK zindanê kir got vî kesê han ji vî zindanê derînin eger hûn dirneynin em ê bikuşin ev kesê ku berê hevalê wan bû
لأوروبا جي کار کریه، لترکیه جی کار کریه، لاستانبول جی کار کریه بناوی PKK صالح دندار بو آرمانجا گافخارون و تهدیدا کی صبری اوک و نوردین دمرتاش ای زندانه برپرسین زندان ترک با نوردین دمرتاش و صبری اوک کرن و چاقی یعنی دولتا PKK دهندری زندان ترکیه ده لگوری کیف خود مشان PKK کی ده زندان بیگی کیش زندان درخینه از بحثا و قناغا هانه دکن قناغا صالين يعني نوطي وبرجور يعني نوطو حفتا نوطو حشتا وقناقا هاني رابون دولتا ترك شواكر صالح دندر في الزندانة نور الدين دمرتاش وصبري اوك درخست وبرزندانة كيدين ديمك او زندان اكو بريار تيد بريارا صبري اوك بنا دولتا ترك به بريار تيد بريارا نور الدين دمرتاش بنا دولتا ترك به دیمکی او زندانه هانی جی زندانه PKK دما PKK بده يعني بريار بستين كي ده زندانه ده بكينا ده زندانه ده ميناك كي بتشوك كل شوا PKK حتى زندان تركيا كرزن ملكي خو كرمالي خو لسر كيف PKK وبربرسين وي كي دندري في زندانه ده بكي في قوشه ده بكيش بالرابكي وامر وتعليمات بفرمان ببريار بالتهديد جدا سلاداريه زندان دولتا ترك ردوگوت في بكن و بينكن افجي زندان PKK بون زندان دولتا ترك جي اي PKK بون و زندان PKK جي كيم زيدا اي دولتا تركن مخص دبي خلقي ده ازبان هر دو مجارة از بينم پیش بريوه حتى مجارين دن دناوا خير و خوشيه ده بمين ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin.